Kwa ihinda iraya, aingĩ a aini, atungi a marebeta oro ũndũ ũmwe na mithako ya ngerekano thĩinĩ wa kaunti ya Kilifi makoretwo mategũtaũkwo nĩ ihoto ciao kana ũrĩa mangĩhũthĩra taranda ciao kwĩmathĩra ũboco rungu rwa thirikari ya kaunti ĩno. Kama tutakuwa na a sort of exposure, to exposed kwa hotels ama kwa fuo zetu za bahari, hiyo itakuwa njia moja hapo ya kivutio cha watalii, maana watafika pale, wata enjoy entertainment, vile vile watasikia ujumbe ambao tuko nao, ambao itakuwa pia zaidi sana ni taarifa ya vitu sisi tunavyofanya mambo ama tunavyoleta ule uwiano kati yetu na jamii nzima kwa ujumla. Hindi ya Mucemanio uyu ni mararĩrĩirie maũndũ ngũrani marĩa ni hamwe na guthondeka mitaratara ĩrĩa mangĩenda yarĩrĩrio thĩinĩ wa bunge ya kaunti ĩno niguo mahote guteithĩka. Katika county government, katika kitengo cha wizara ya art, culture, social amenities na sports, huenda kwa kunaweza kutokea fungu la wasanii kama hawa na kaweza kujiendeleza nalo. Kwa hivyo tumepatia njia mbalimbali kama kutengeneza bill, kama kuleta statements kwa bunge, alafu sisi tukiwa bungeni tutazisukuma kwa kile kitengo ambacho kinastahili, na ikiwezekana basi hiyo pesa ambayo ingeweza kweli lile fungu kuwasaidia kutokana pale litoke na wao waweze kufanya mambo yao yakawa mazuri na wakajikimu katika maisha. Kuringana na Harrison Taura, ũrĩa ni MCA wa wadi ya Sokoke, thirikari nĩ ĩkoretwo ĩmatiganĩirie kwa ihinda akienda kũgĩa na kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria ikundi ta ici rungu rwa ministry ya maũndũ ma kĩũndũire, mithako na maũndũ megiĩ mbeũ njĩthĩ. Tumeona kwamba kupitia sanaa tutapunguza ule mzigo wa unemployment ambao tuko nao kama county. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali kupitia sisi ambao tuko pale bungeni ni kwamba mgao na ukuja katika sekta ile, department ile ya culture ielekezwe zaidi katika kuhakikisha kwamba ndugu zetu wale ambao wako na vipaji kwamba inawafikisha mahali ambapo wanaweza kuwa na talanta imekuwa ajira kwao. Kaunti ĩno ĩrĩ na makiri ma aini, atungi a mithako ya ngerekano oro ũndũ ũmwe na marebeta, aingĩ ao arĩa matahotete kwĩrũgamĩrĩra kumana na wagi wa kĩgĩna. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngena wa Wadurwa.